Prema nedavnom istraživanju, polovina mladih u Britaniji izjavila je da bi volela da živi bez interneta. Koliko je to realno? Da li je to samo želja za predahom ili stvarna potreba za drugačijim životom? I da li možemo da zamislimo život bez interneta i šta bismo u tom životu dobili, a šta izgubili? Nisam sigurna da li mladi ljudi danas uopšte shvataju koliko smo svi oslonjeni, da ne kažem zavisni od interneta. I da je dovoljan samo jedan mali nestanak struje, pa da su im, odnosno nam, sve komunikacije prekinute. Fiksne telefone uglavnom nemamo, a i brojeve više ne pamtimo, jer što bi? Da li je danas uopšte moguće zamisliti život bez interneta? U Jakim pričama danas razgovaramo sa doktorom Nevenom Milenković, psihijatrem za decu i adolescente. Ne bi bilo loše da se i u školi o tome govori, ali o tome mora da se govori u porodici. Ja opet se vraćam na roditelje. Znači, nekako i roditelje treba edukovati da do druge godine, dok dete ne progovori, nikakvi ekrani ne dolaze u obzir. Naš gost je dr. Zoran Ognjanović, direktor Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. To je alat koji treba da naučimo da koristimo u smislu dobrog, a ne da ga zloupotrebljavamo ili da dođemo u situaciju da nas zloupotrebljavaju. Ako to uspemo, ja mislim da je onda ova Teslina ideja o svetskom mozgu nije ni daleko od nas. A sa nama je i Aleksandar Mastilović iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Ja, znači, imam teoriju da bilo šta što smo stvorili u suštini možemo pretvoriti u alat ili oružje. Mislim da to od početka ljudske civilizacije je tako, nož je i alat i oružje, atomska energija je i alat i oružje, tako da i internet nije ništa drugačiji. Život bez interneta. To zvuči skoro nemoguće. Pitaćemo našu gošću da li možete zamisliti svoj jedan dan bez interneta i kako bi on izgledao? A s razlogom počinjemo s njom, jer je ona imala pokušaj da živi bez interneta. Pa hajde da kažem ne, ali nije da je nemoguće biti bez interneta. Zaista u današnje vreme nekako svi se osjećamo uzrujano kada nemamo taj internet, zbog načina života, zbog tempa života i tako dalje, ali da, svakako teško mi je da zamislim svoj život bez interneta. Kako je vaše iskustvo, s obzirom da rekli ste nam pre emisije da ste imali jedan pokušaj detoksikacije, uspešan ili neuspešan? Pa bio je uspešan i trajao je nekih dve nedelje. Odlučila sam da pokušam da vidim kako je to, kako je živeti bez interneta. I mogu vam reći da negde u prva 2-3 dana bila je pojačana anksioznost, nekako čudno sam se osjećala. Međutim, posle tog 3. 4. dana zaključila sam da sam bila mnogo prisutnija u međuljudskim odnosima, da nekako fokus, pažnja, koncentracija su mi bili na mnogo boljem nivou. Sad ja, pošto sam lekar, imam 2 telefona, jedan je za klijente. Na tom telefonu sam bila dostupna u smislu zakazivanja pregleda i ostalog, ali nisam ulazila na portale, nisam gledala TV, nisam čitala novine. Znači, uveče samo uz knjigu i spavanje, tako da zaista odličan je osjećaj i jako bih voljela recimo da uopšte nemam telefon. Znači da ne moram da prosto živim bez njega. Zorane, ovo je sad jedan primer kako mi shvatamo internet u smislu društvenih mreža, telefona, evo spomenuli smo i televizora. Da li je zaista život moguć bez interneta, jer on je i u prodavnicama, i u bankama, i tako reći, mogli bi da uporedimo danas internet sa strujom? Nije vam loša ta paralela sa strujom, čućete malo kasnije zašto. Pa možda je bolje vaše pitanje kako formulisati kako smo nekad uopšte živjeli bez interneta, a ne da li možemo njega. I
Taj fenomen je relativno novi, na primjer, negde od početka 90. godina ovamo internet krenuo, ali pre toga postojalo je dosta ljudi koji su na neki način predviđali, zamišljali i imali određene doprinose osnivanju, formiranju baze na kojoj je internet formiran. I sad, ja lično nisam navijač Tesla u onom smislu da je Tesla sve izmislio i tako dalje, ali činjenica da je zapravo Tesla u nekim svojim intervjuima koje sam ja čitao, dakle nije ono iz treće ruke, zaista predviđao mnoge stvari vezane za internet i ne samo predviđao, nego je i patentirao. Vjerojatno svi znamo za one njegove upravljanje brodom na daljinu i tako dalje. I zapravo njegova ideja je bila, i kada su ga novinari pitali šta je njegovo najveće otkriće, Tesla je tvrdio ne naizmenična struja, ne motor, ne ovo ono, nego takozvani svetski sistem bežične komunikacije. To je smatrao svojim najvećim doprinosom. World Wide Web. Upravo to. I kada je govorio, naravno on je govorio tadašnjim rečnikom o tome kako on to sve vidi, to je i prenos slike, i prenos tekstova, i muzike, novosti koje se rade. I ono što je također isto interesantno, recimo imaju takvu jednu formulaciju gde je kazao taj njegov sistem će omogućiti da trenutno komuniciramo sa drugim ljudima bez obzira na udaljenost, da se vidimo i razgovaramo kao da smo na ovom istom mestu i to ćemo omogućiti uređajima koji će moći da stanu u vaš džep. Sad, pretpostavljam da prepoznajete već po nešto. Sad, malo kasnije pojavio se izvesni gospodin Bush, a ne američki predsjednik. Međutim, u svoje vreme je bio veoma ugledna ličnost. Bio je predsjednik zapravo Komiteta za nauku i istraživanja u Americi pred i tokom vremena Drugog svjetskog rata. Recimo, projekat atomske bombe je bio pod njim direktno, koji je imao neke eseje u kojima je zapravo predlagao razvoj jedne univerzalne enciklopedije zasnovane na povezivanju teksta, što je zapravo ovaj web. Dakle, imali su ti ljudi, mislioci u istoriji, šta da nam, da kažem, osmisle i kažu. I sad ovo vaše pitanje, da li danas možemo bez interneta i kako bismo radili, se polako, da kažem, raspetljava kroz taj istorijski niz događaja koji su do njega doveli i činjenica da su ljudi pokušavali da na neki način olakšaju, ubrzaju, unaprede svoje životne funkcije, tako da ja mislim da trenutno je to toliko zaživelo sa nama, taj sistem servisa koji internet nudi, da mi praktično danas ne bi više mogli. Aleksandre, da, profesor se fokusirao na dobre strane interneta, a ja ću vas pitati da li internet ima i loše strane prema vašem mišljenju i koje su to? Pa, naravno da ima. Ja, znači, imam teoriju da bilo šta što smo stvorili u suštini možemo pretvoriti u alat ili oružje. Mislim da to od početka ljudske civilizacije je tako, nož je i alat i oružje, atomska energija i alat i oružje, tako da i internet nije ništa drugačiji. Internet, ako ćemo pričati o negativnim stranama, na koje su države širom svijeta odgovorile regulatornim merama i zakonskim propisima, možemo naravno neke koje su možda ljudima i najvažnije i možda najočiglednije, recimo narušavanje privatnosti, dalje dostupnost neprimjerenog sadržaja mladima, o tome sigurno treba razgovarati. Novinari imaju ozbiljan problem s izbore sa lažnim vestima, manipulacijama, stvari postaju još i komplikovanije. Sa pojavom veštačke inteligencije, ne znam koliko ste upućeni da postoje recimo alati, jedan je veoma poznat, neću ga ovdje reklamirati sada, koji je do savršenstva sposoban da na osnovu 10 sekundi mog glasa, videa, i ukucate tekst koji želite, napravite praktično snimak koji je skoro digitalno forenzički nemoguće oboriti, da dokažete da to stvarno nisam bio ja i vi možete mene staviti u bilo koji kontekst od toga da igram fudbal, na taj način do, ne znam, da letim avionom ili da izgovaram riječi koje nikada nisam rekao. To će zaista biti problematično u smislu, naravno, provjere izvora i onoga što je jako važno vama u struci da držite ta vrstu integriteta i ne dozvolite da neki nepouzdani izvori to gura. Mi živimo, naravno, u jednom periodu, jednoj deceniji hiperprodukcije informacija,
ne cijeli se više ona naučna citiranost izvora i tako dalje. Vi prosto iskaču posebno na društvenim mrežama razni članci, čak imate i portale koji nemaju impresuma, nemaju redakciju dostupnu, ali plasiraju vesti, imate razne načine. Sve to onako kumulativno nas tera da pričamo o nečemu što ja zovem digitalna pismenost. Mislim da je to skup veština koje čovjek mora zajedno s učenjem pisanja od najmanjeg doba praktično da usvoji da bi uopšte mogao da se kreće uspješno u 21. veku. Mislim da se radi o jednoj, da kažem, tezi opšteg obrazovanja. Da li bi mi mogli bez interneta, ja ću vam uvijek odgovoriti da možemo bez svega. Živ se čovjek na sve navikne, što bi rekla jedna pesma, ali i nažalost neke ne tako davne istorijske uspomene iz 90. ljudi su preživljavali bez struje u ratnom periodu i svašta pokazalo se da ljudi mogu, naravno, veoma se teško dislocirati s komfora u kome živimo i zato možda bi trebali da, zaista mi je drago što imamo ovu emisiju i hvala vam, da malo pomenemo taj internet, da budemo zahvalni na tim dostignućima i mogućnostima, da ne uzimamo zdravo za gotovo, jer evo recimo jedan lijepi benefit zahvaljujući komunikacijama, vi ako imate svoje članove porodice ili neke bliske prijatelje koji ne žive blizu ili niste čak u istom gradu, a pogotovo ako sam na drugoj strani svijeta, nekada su to bila pisma koja putuju, ne znate da li su došla, danas zaista imate video poziv, neku vrstu Bila je prvo poruka u boci. Tako je. Ali ovdje je sad pomenuta digitalna pismenost i sad je pitanje za vas kad počinje ta digitalna pismenost kod dece i da li počinje prerano. Ovdje se naravno misli na digitalnu pismenost druge vrste, ali je dobar je šlagvort jer se meni nekako čini da se klinci danas rode sa nekim čipićem, kako dohvate telefon, oni se vrlo brzo tu snalaze. Da. Nažalost, svedoci smo da deca u današnje vreme imaju sve više razvojnih problema. Tu nekako mislim i na problem sa govorom. Znači, sve kasnije progovaraju. I tu negde, hajde da kažem, možda je preteška reč, treba tražiti u roditeljima krivca. Ja ne volim da nekako targetiram samo roditelje uvek za sve. Negde i način današnjeg života, ubrzan tempo, roditelji rade po 2 posla, dođu umorni kući i onda nekako je najlakše... Internet je babysitter. Jeste, najlakše detetu dati taj mobilni telefon i kreće već taj prstić da radi, a prve 2 godine života su nam izuzetno značajne za razvoj govora. Uspostavljaju se neuronske mreže u mozgu, te tako da to obstruiramo na taj način i onda već imamo jedno dete koje ako, na primjer, recimo ne pohađa vrtić ili ga pohađa, ne znam, ako je često bolesno, znači nema priliku za socijalizaciju i onda već imamo problem kada to dete treba da krene u školu, da mi praktično imamo funkcionalno nepismenu decu. Nažalost, žao mi je što ovo moram da kažem. To je ako posmatramo ovaj aspekt govora, sad, s druge strane, socijalizacija dece je jako narušena zbog problema pažnje, jer taj opseg pažnje inače kod male dece jako mali i kako razvoj kreće napred i napreduje, treba sve više da se proširuje. Međutim, korišćenjem interneta, društvenih mreža, on se skraćuje, nažalost, na vreme trajanja jednog rilsa. To je sve što možemo da dobijemo od dece, što ja često viđam i u terapijskom procesu kod mene na seansama, da ako seansa traje 45 minuta, oni ne mogu da izdrže da sede na jednom mestu, ne mogu da vas gledaju u oči. Možemo li mi? Da. Možemo. Uz mnogo muke. Uz mnogo muke, da. Pa hajde da kažem... Sad proveravamo gledaoca, ovo traje 45 minuta, ali hajde da ipak civilizacijski internet mnogo toga dobrog doneo, a mi smo nekako krenuli s ove druge strane. Tačno je, ali upravo zato bih ja pitao profesora, videli smo rezultate ove ankete, da ti neki mladi ljudi koji bi trebalo da žive taj internet, mislim da to njima bude nešto normalno, pokazuju tendenciju da im je dosta, da su umorni, da im treba nešto drugo. To je ono čemu ti i ja smo diskutovali i u uvodu ovom. Da li oni razumeju šta je internet ili bi oni malo da ne budu na društvenim mrežama, da se odmore od toga? Jer u svetu, ajde, online nastava manje više, ali vi imate polaganje ispita danas, to je na kompjuterima, mislim...
Pa sad, to je teško reći. Naravno, verovatno postoji uvijek neko klatno koji ide s leva na desno i nazad, tako da je to moguće, ta anketa, da je reakcija na trenutno stanje stvari. Činjenica je, spomenuli smo deo loših stvari koje internet donosi, ali to je samo jedan deo toga. Ima tu naravno kud i kamo više, od krađe identiteta, od prevara i tako dalje, tako dalje. Ali činjenica je da donosi dosta novog, dobrog, jel? Pre svega pristup informacijama koje, ako su proverene, zaista mogu veoma da ubrzaju i način rada i kvalitet rada i tako dalje. A s druge strane pojavile su se neke usluge koje su ranije bilo nezamislive. Evo recimo, nije samo udaljena komunikacija sa članovima porodice korisna. Korisno je i kada u institutu imate gosta, nekog istaknutog predavača iz inostranstva koga je jako teško fizički dovesti, ali preko online konferencije on može da vam odvoji 2 ili 3 sata i da i svoje znanje prenese i da uspostavi kontakt sa vašim istraživačima. Što je za nauku to znači? To je za nauku jako, jako značajno. Pristup velikim bazama podataka, časopisima u elektronskoj formi, knjigama i tako dalje. To je zaista nešto što značajno pomaže. Mislim, ja sam dovoljno star da se sećam onoga kada smo tražili pismeno referate od čuvenih istraživača, pa što kaže kolega, da li pismo stigne ili ne stigne, a sad kliknete na bazu neku časopisa ili radova i trenutno dobijete pristup tome. To je zaista veliki doprinos. A privreda? Šta bi bilo s privredom? Kako bi to privreda bila bez interneta? Šta je sve dobro za privredu doneo internet? Pa, internet i generalno, pre svega, on ima jednu, ja bih rekao, čak i političku posledicu koju nismo svesni, a to da ideja globalizacije ne bi uspela bez interneta. A ona je, da kažem, geopolitička ideja koja je učinila u stvari da vi možete da živite, radite bilo koje tačke svijeta i da prodate bilo kom kupcu većinu stvari. Mislim, danas možemo reći praktično sve, ali da vam istovremeno konkuriše i ostatak svijeta. I možda je ta eksplozija koju smo krajem prošle godine, početku ove godine zvana Temu doživjeli je pokazala koliko naši trgovci mogu da preko noći dobiju problem zahvaljujući internetu, a bez tih narudžbi elektronskog plaćanja, kartičnog plaćanja i te digitalizacije, to ne bi bilo moguće. U tom jednom smislu privreda je doživjela značajnu reformu. Danas već govorimo o nečemu što se zove digitalna ekonomija. Digitalna ekonomija je jedan fenomen koji je dosta širok. On je direktno posljedica nečega što se opet zove digitalna transformacija. Ja ću iskoristiti ovu priliku, malu edukaciju, koja je tu bitna razlika među onih termina digitalizacije i digitalne transformacije. Ta reč transformacija je neka vrsta reforme i revolucije. Ona ne podrazumijeva samo tehničke aspekte uvođenja alata, tehnologija i svega što naravno nas okružuje, nego ide jedan paket koji ima reperkusija na ekonomiju. Sociološki odnose, pričali smo, evo, utiče čak na razvoj dece. Oni se praktično mnogo ranije opismene u smislu tipkanja po telefonu nego pisanja, a onda vjerovatno su lenji da počnu da govore, ne da imaju neku vrstu nemogućnosti, nego nemaju motivaciju. Ja sam lično gledao i moram to da podijelim. Mislim da je dete bilo negdje reda veličine godinu dana. Uzme telefon i on već pamti redoslijed onih pinova zaključavanja svojih roditelja. Tačno zna YouTube ikonicu i dolazi do onoga crtani oni prase. Ne znam šta je sad već. On zna šta želi, on je već. On možda to ne može verbalizovati, ne može možda ni objasniti, ali neka refleksno-memorijski slijed događaja vodi ga nagradi. To je ozbiljan problem. Nije za... Dolazim upravo do treće bitne stvari. Znači, dolazim jedan paket, to zove etički aspekt tehnologije. Mislim da smo mi kao ljudi i emocionalna bića, ja sam inženjer, ne pokušavam da ulazim u taj prostor, ali sam svestan, imali jedan vrst eksperimenta u doba pandemije, kada smo natjerani u nekontrolisanu digitalnu transformaciju naša privreda. Sve koji su mogli prebaciti poslovanje da održe, otišli su na internet i najveći skeptici, oni koji su davali otpor. Tu su, da kažem, slomljeni. Niti je regulacija pratila, niti je edukacija pratila, niti rizici. Dalje mi smo osjetili jedno nezadovoljstvo. Znate,
Vi mene možete doživjeti sada u ovom studiju na ovaj način i shvatiti dobro, ovaj čovjek vibrira, šalje neki signal pozitivan, negativan. Preko Zooma ne bi to mogli. Možemo mi posle ovoga imati Zoom emisiju, vi mene poznajete, ali kad bi moja prva impresija bila preko kamere, mislim da je bilo uskraćen za mnogo informacija. Zbog toga govorimo i o toj tamnoj strani, zašto ne možemo izbaciti fizički kontakt i dodir. O psihološkim, kažem, konsekvencama neću stručno govoriti, ali sam je bio svestan, pa vidim prijatelje, vidim porodicu, vidim kako se osjećali. Privredi internet danas mnogo znači, zato što se, bar privreda Srbije, relativno napredno digitalizovala, ali srazmjerno koliko je uspješna u toj digitalizaciji, digitalnoj transformaciji, toliko je i zavisnija u slučaju kolapsa. Ja ću opet jedan banalan primjer, čisto da ljudima bude jasno. Ako vi pređete na bezpapirno poslovanje, sve vam je u obliku neke dokumentacije, arhive na kompjuterima i vaša arhiva, ne znam, smeštena u nekom cloud centru nekog od Telekoma i vi izgubite konekciju na to. I dođete u situaciju, praktično ne možete poslovati. Čak da bi se vratili na privremeni papirni režim, vama treba više sati, a neka slučaj više dana. Dakle, nikad se nećemo osloboditi onoga, fali vam još jedan papir. Tako je. Zorane, ali vi ste bili tu i u ovom stručnom smislu kada je kod nas počinjao internet. I to je nama svima bilo slatko. Imali smo one chat roomove, pa ti mailovi, pa to je delovalo nekako besmisleno. Jeste li očekivali da će ovom brzinom da dođe sad do tolike zavisnosti s jedne strane, a idemo i kao i veštačkoj inteligenciji koja je posledica ovog prvog? Sad ste onako takli da se prisjetim stvarno tih ranih dana. Pa to je otprilike kod nas krenulo negde početkom 90. godina, kada je tadašnja SR Jugoslavija verovatno pristupila Evropskoj akademskoj mreži. Međutim, i nažalost, vrlo brzo zbog sankcija to je ukinuto. I onda je tu bilo raznoraznog snalaženja, neki paketi su slati preko Grčke, da ne otkrivamo sve te tajne koje će, nadamo se, više neće biti potrebne, ali ko znamo. A možda nije loše da sačuvamo iskustva. Pa to, da, to kažem. I onog vremena kad su modemi bili 2800 boda. I se sećate sad svi ovdje onog zvuka, povezivanja sve. I moram da priznam, stvarno u tom trenutku ja lično nisam mogao da naslutim ovu eksploziju. To je zaista jedan, ne samo kvantitativan, nego i kvalitativan iskorak. Pazite, internet je u suštini svetska mreža. To je definicija interneta, ali ovo što mi danas doživljavamo, to su ti raznorazni servisi, društvene mreže, baze podataka, Google, šta god hoćete. Ali imate neki backup negde pri ruci? Fizički ili digitalni? Ako nestane struja, pa ne znam šta da vam kažem, vi nama recite. Pa sad ću vam reći, dakle, velike pare smo uložili u akumulatore, generatore. Znači struja ne ali opet znači treba struja. Pa ne, pa zato smo ovo što je Sanja na početku ispomenula, struju, zaista je struja analogan današnjem internetu. Nevena, recite mi, evo, mi svi imamo nekog iskustva koje smo stekli. Mladi su na to došli, na gotovo. Znači, sve Oni se ne sećaju ovog zvuka. Oni se ne sećaju čitav ove priče, niti ovog zvuka, tako je. Kako oni doživljavaju? Sigurno ste imali u praksu neku zabranu, ono kao, hajde sad nemoj da koristiš ono. Kako doživljavaju? Kako se izbore uopšte sa tim? Imaju li apstinencijalnu krizu? Da, itekako. Da, naročito to često viđam u praksi kada je u pitanju zavisnost od video igrica. To je nekako posebna kategorija. Hajde, ovo neko scrollovanje koje gotovo svi da rade i okej, ali zavisnost od video igrica je strašan, ozbiljan oblik zavisnosti gde je jako važna podrška roditelja i nekako stavljanje u granice deteta, jer detetu su potrebne granice u smislu sigurnosti. Znači, kada dete nema granicu, a granica je da sad se mi dogovorimo da sedemo kao porodice, da kažemo nedeljno si na telefonu, ne znam, svaki dan po pola sata, vikendom, ne znam, imaš malo duže 2 sata. Znači, to je pružanje okvira detetu i sigurnosti za njegov razvoj. Prosto što se prekidam, ali kako mi to da uradimo kad smo mi non stop na telefonu i na internetu i na ono, kako da im damo primjer? Ne možemo ni primjer da im damo. Pa, dakle, znači, nekako roditelji moraju da se menjaju.
I ne treba da se čude, ja vrlo često u praksi nailazim na rečenicu, pa kao na koga je sad on? Ni ja, ni suprug nismo ovakvi. Pa mislim, na vas je. Deca gledaju ono što radite, slušaju ono što izgovarate. Neverbalna deca razumeju vaše emocije, možda ne umeju da se izraze, ali jasno shvataju kako se mama i tata osjećaju. Do nas je i u smislu da je roditeljima lakše da puste nekakav crtač dok dete jede. Znači nije samo da vide od nas, nego mislim da je negde da su premoreni, da ne razmišljaju previše o tome. Profesor se nasmeje u jednom trenutku na neku konstataciju. Pa jesam, meni nekako, mi smo dosta sportska familija, tako da možda ne upadam u ove kliše koje je Nevena spomenula. A i možda imate tog mnogo iskustva s internetom i matematikom, pa ste nekako i na nekom drugom nivou ih okrenuli ka nečem drugom. Moguće. Ja lično mislim da moje deca nisu preterano igrala igrice. Prosto od nas nisu videla, jer ja nekako nisam nikad to životu. Ni Tetris. Ne, bukvalno nikad nisam, tako da verujem da je to ovo što ste rekli. To je strašno. Oni se upoznaju, oni četuju tokom igranja igrica i to je jedini njihov, nažalost, prostor da upoznaju neke vršnjake. I ono što sam ja primetila u poslednje vreme isto u ordinaciji, povećan broj dece sa tikovima. Ok, tikovi imaju neku genetsku dispoziciju, ali znate, ako ste vi stalno izloženi porastu dopamina, a svaka igrica je, ajde da ne budem pregruba, kao da ste detetu dali gram kokaina. Znate koji je to apstinencijalni sindrom kad vi njemu uskratite, ne znam, jedan dan ceo bez igrica. Onda imamo užasan problem u ponašanju. Ta deca budu jako autodestruktivna, destruktivna prema predmetima u kući, verbalno agresivna prema roditeljima i tako dalje. Tako da taj segment zavisnosti je poseban segment. Ali, Postoji rešenje? Pa naravno da postoji rešenje. Postoji rešenje u roditeljima. Roditelji su nekako misleće figure. Ne može dete da rešava situaciju. Znači, roditelj je taj koji preuzima kontrolu prvo nad sobom, a onda nad sopstvenom decom. Mislim, vrlo je jednostavno. Sad, ovde je pokrenuto pitanje toga što se deca više ne poznaju među sobom. I mi, ali ajde da ne pričamo sad o prijateljskim komunikacijama. Kako je to sad sa kompanijama? Vi kažete, evo sad, sve je jedno veliko tržište i zapravo nije neophodna ta lična komunikacija međusobna, a nije više ni oni kako idu pregovori. Šta se tu dešava? Pa ja mislim da tu nema... U kafani, naravno. Velike razlike. Ja ću čak da se našali. Ja mislim da mi odrasli vučemo malo ovog dečijeg. Ne znam koliko vam je poznat projekat, to je kompanija Meta koja je vlasnik Facebooka i Instagrama. Oni su se primenovali iz Facebooku Meta da bi napravili metaversa. To je stvari replika digitalni blizanac realnog svijeta. To je igrica gdje bi mi odrasli trebali da pređemo u fazu, sedimo, čiku koja je na ekranu koji nas imitira vodamo i tamo imamo virtualnu kancelariju, virtualnu kompaniju, tamo trgujemo, razmenjujemo pare. I do te granice taj metavers već otišao, možda vam nije ili nekome jeste poznata tema. Tamo već imate otvorenu kafeteriju Starbucksa, McDonald's, predstavništva firmi, možete imati virtualnu turu po, ne znam, headquarteru Microsofta. Tako da ja vidim tu jednu tendenciju monetizacije, činjenice da smo mi svi malo pomalo deca, ali smo odrasli na igricama. Ja još uvijek srećom pripadam onim generacijama koje su roditelji terali da uđu u kuću kad pada mrak, a sad gledam moje prijatelje kako djecu teraju da izađu napolje. Tako da se tu stvarno stvar prevrnula. Ja to možda malo karikiram šaljivo, ali mislim da je poruka više nego jasna. I kad pričamo o kompanijama, kompanije ne mogu biti ništa drugo nego gledalo ljudi koji u nju ulaze. Kompanija je skup ljudi, jedan sistem koji ima nekakav cilj, stvari neki profit, ljudi ostvaruju neki lični dohodak, od toga žive. Kompanije zaista pokušavaju da imitiraju u tom nekom segmentu isto decu, ne treba praviti neku grubu razliku. To sad sve što ste opisali, znači metavers, virtualna realnost i ovo ono, sve to virtualno, osim novca. Novac je pravi. Čak imate vi danas, ako ćemo pričati o kriptovalutama i virtualni novac. Imate vi virtualni novac. Čak smo i to zaboravili. Ali i virtualni novac je na neki način pravi novac. Imate kriptomenjačnice u Beogradu gdje možete razmijeniti u pravi novac i postoji kursna razlika.
To je nevjerovatno. Mislim da si sad nešto ključno rekao. Kao što je virtualni novac u stvari pravi novac i ta virtualna realnost je naša prava realnost. E sad, mi što smo malo stariji, mi se još tu borimo za kompanije. Vi ste malo čas rekli da će 70.000 radnih mesta verovatno nestati zbog veštačke inteligencije. Da, u Srbiji prema nekim lokalnim istraživanjima to je realnost. Da će prosto biti ljudi zamenjeni tehnologijama, mašinama ili softverima. Ja uvijek kažem, to je pola istine, donosim uvijek onu drugu polovinu. Znači 35.000. Ja kažem da postoji šansa ako budemo dobro upravljali tehnologijama da stvorimo najmanje duplo više novih radnih mjesta. Ono što je jedina stvar koja je sigurna da će se svijet prevrnuti na opačke, da šanse nemate danas da ako završavate danas fakultet, da ćete se vi zaposliti negdje u toj kancelariji na tom mjestu doživjeti penziju. Velika je verovatnoća da ćete bar jednom u životu imati potpuni, da kažem, prelom vaše karijere. Evo, ne znam, ako je profesor matematički institut, da jednom završite kao inženjer operativac, matematičar su obično fundamentalne nauke, prosto vas odvuče. Inženjeri postaju pravnici. Ja sam u jednom trenutku svoje karijere radio u regulatornom tijelu, počeo sam da učim kako se formatira propisi koji regulišu tehnologiju. Mislim da će se to novim generacijama... Iz knjiga ili preko interneta? Sve išlo uživo, ali pitanje je kako će se gledati novim generacijama. Prosto više niko ne može predvidjeti nova radna mjesta za 5 godina. Ne moramo se brinuti, svaka revolucija je povećala globalno zapošljavanje 2 do 4%. Od parne mašine, električne energije i tako dalje. Vi niste 1900-ih imali inženjerne energetike, onda se pojavile termoelektrane, hidroelektrane i tako dalje. 60-ih niste mogli opisati zanimanje programer. Ja mogu samo da slutim već za 10 godina koliko novih tipova zanimanja koje vuku nova radna mjesta na 100.000, ali evo da vam dam, i bit ću kratak, još jedan presjek. Znači, bio je osim istraživanja za Srbiju globalno istraživanje. Članak se zove Future of Jobs i to je objavio Svjetski ekonomski forum u Davosu za ovu godinu. Globalna predikcija, gubi se 90 miliona radnih mjesta, globalno pojavljuje se 170 potpuno novih. Ko će izgubiti posao, neće ući ovaj brod, onaj ko ne bude spreman da nauči nove veštine koje će biti vezane za veštačku inteligenciju. Dobro, kad smo već kod toga, jedno od tih zanimanja svakako će biti ta sama komunikacija sa veštačkom inteligencijom koju mi pokušavamo da napravimo i u ovoj emisiji. Imamo u svakoj emisiji mali razgovor sa njom. Pa da vidimo šta veštačka inteligencija kaže o mogućnosti života bez interneta. Da li misliš da bi čovečanstvo preživelo nestanak interneta? Ukratko da, preživeo bi, ali bi to bio ogroman šok i ogroman korak unazad. Preživeti da, funkcionisati kao danas ne. Šta misliš, zašto deo mladih priželjkuje svet bez interneta? Zato što su prezaštićeni stalnim notifikacijama, pritiscima da budu online, savršenim životima na mrežama. Internet im je postao obaveza, a ne zabava. Traže mir, autentičnost, odnose bez filtera. U stvari ne beže od interneta, nego trče ka sebi. Kako bi ti preživeo svet bez interneta? Možda bih se prvo resetovao kao kompjuter kad zablokira. Onda bih verovatno pisao više, slušao tišinu, gledao ljude u oči. Preživeo bih sporije, ali možda pametnije. Čekaj, kako misliš pisao više, slušao tišinu, gledao ljude u oči? Ti si AI? Da, zaboravio sam, ali ako zamislim sebe kao čoveka što mi često traže, onda bih baš to, pisao, slušao, gledao. Ali ako govorim iskreno, bez interneta, ja bih bukvalno nestao. Znači, ti bi preživeo bez mene, a ja bez tebe nikako. Moram da vam prenesem ono što smo sad čuli iz režije, a što nije rekla samo jedna osoba, nego nekoliko njih se nasmeo i reklo, ovaj bi nas pobio. Samo da vas pitam, je li ovaj glas sintetisan? Nije. E sad, kaže preživeo, ali nam život ne bi izgledao kao sad, to nam je potpuno jasno. Da li bi taj život stvarno izgledao ili bi se mi vratili u prvobitnu ljudsku zajednicu?
Pa ne znam, pazite, Da li možete da procenite kako bi to izgledalo? Naročito u prvim danima bi bio potpuni haos. Ali bi se u nekom trenutku društvo bi počelo da se oporavlja. Odakle bismo krenuli? Od 15. veka, 16. Ili ovog 19. slušanja, gledanja. ili da. Pa, veliki problem je što bi došlo do tog nekog diskontinuiteta. Naime, ovo što smo govorili, dakle, ta digitalizacija koja je uvedena i u privrednom društvu, šta ja znam, ona je svakako jako korisna i u mnogome pomaže, ali bi u jednom trenutku, u slučaju nestanka interneta, ostali bez toga i to i predstavljalo objektivno ogroman problem za koji bi neko vreme trebalo da se prevaziđe. Pazite, i u vreme ovih sankcija i vreme bombardovanja, ipak to još nije u tolikoj meri bilo kod nas zaživelo, tako da se tu na neki način, polazilo sa nižih nivoa i nekako smo lakše to uspeli da odradimo. Međutim, ako ste se popeli tim stepenicama tehnološkog razvoja visoko, onda je i pad malo bolniji. Ali evo vaš institut. Vi dolazite na posao i svesni ste da nema više interneta. Šta radite? Pa, pazite, sad matematika je možda malo specifičan posao u tom smislu što u principu ljudi rade ili pojedinačno ili jako malim grupama. Znači, ako ste vi prikupili neku... Vi ste i pre interneta bili internet. Da. Ako ste prikupili neku malu literaturu i neke svoje osnovne ideje već formulisali, jedno vreme ćete uspeti da generišete. Međutim, onda će doći, postavilo bi se pitanje, dobro, šta je radila konkurentska grupa iz, ne znam, Australije, pa ne možete tome da pristupite, pa da li su oni već teoremu dokazali ili nisu i tako dalje. Zaista bi se vratili na to vreme ručnog rada praktično, iz 70. i 80. godina. Evo, profesor je upravo rekao nešto što je meni, evo, kad sam slušajući odgovor i pitanje razmišljao, mislim da bi prvo bio naravno šok, jer svaka transformacija je bolna, pozitivna, digitalna, traži promjene ljudi, promjena nazad. Možda bila duplo gora, jer najteže detetu uzeti igračku koju voli, odvojiti od igrica koje voli, to je taj malo radost, dopamin, malo i razmaženost, ali mislim da bi otprilike iskonvergirali u 1980. godinu. Pri tome bi morali da, kad znate šta može, onda više to nemate, morali bi se odreći mnogih privilegija, globalizacija bi pala, mnogo bi više putovali lokalno, avioni bi već postali luksuz. Tačno negdje otprilike mislim da su 1980. rane slika svijeta u kojoj bi se, nakon moje predviđanje, vratili, nakon naravno šokova koji bi trebali godinu, 2, 3, ekonomske krize i svih drugih problema koje bi slijedili. Ako sam samo da dodam, ja sam 80-ih studirao i sad približava se kraj studije, je li tako? I treba dobiti diplomu. Sad treba pronaći sve one dokaze da su ispiti zaista položeni, a sad pogotovo u matematici... Koliko vam je trebalo vremena? Senilan profesor to zaboravi ili da potpiše, ili da doda, ili da odnese u službu, pa je trebalo to neko vreme raditi. Slično mi je, znati sami kad si ideš rani u penziju. Danas uopšte postoje te papirne stvari ili je sve digitalno? Ali s druge strane, rekli smo sad... Pardon, samo za ove, da kažem, komunikacija sa PIO fondom i tako dalje, sve ide elektronski. Znači, u jednom trenutku to nestane, nema socijalnog, nema penzionog, nema... Dobro, to je neki apokaliptični scenario skoro. Ali s druge strane, ne mogu da se otmem utiskom, moram da vas pitam, Nevena, da bi to za klince bilo dobro. I tekako. Ok, posle prvog šoka, neverice, apstinencijalnog sindroma i tako dalje, deca bi se brzo prilagodila, jer to je mozak u razvoju, trpi promene mnogo bolje nego mi i ono što je važno nekako ako bi ovo posmatrali sad ja iz svog modaliteta struke kao neku apokalipsu, kao ne znam, tanatost, nagon smrti, nagon života uvek pobedi. Tako da sam sigurna da bismo se snašli. Dobro, deca bi se više bi se družili, ono o čemu je Aleksandar pričao, kako je bilo njegovo detinjstvo i kako je uglavnom bilo i naše. Verovatno bi se vratili na to. U normalu i preživeli bi, što je najvažnije. Nije toliko strašno. Jesmo sigurni da bi preživeli. Jer imate te sad razne teorije koje kažu da se ne bi baš samo na 1980. vratili, da bi ljudi nisu više tako dobri. Pitanje je kako bi se hranili. Pitanje je u gradovima gde bi šta moglo da se nađe. To onda ide ka jednom još apokaliptičnijem scenariju koji nas vraća na neku prvobitnu ljudsku zajednicu. Pa ja bi, evo to je rekao možda više sociološko pitanje, nije čak vezano ni za tehnologiju.
Da li su ljudi pre bili bolji ili samo nismo znali koliko su bili loši. Jer nama je sad dostupno. Znate, svaka loša stvar koja se desi u svijetu, mediji prenesu i vi praktično možete pratite informacije čitavog svijeta zahvaljujući interneta. I dnevnik iz Brazila, Argentine i Tajlanda je dostupan. To nije bilo tako. Negdje kraj 80-90 je bilo popularno na tanjir satelitske televizije, pa smo malo kao pogledali. Danas toga nema, sve je dostupno na internetu. Naravno, uvijek postoji mogućnost da se taj proces povratka nekontrolisano otme nešto drugo i da dođe do nekog neželjenog scenarija, ali ako ćemo pričati o nekoj srednjoj očekivano, najvjerovatnijom ishodu, to bi bio povratak nakon, naravno, turbulencija koje bi određeno vrijeme trajale u neke 70-80. godine. Opet kažem, da li bi to imalo utjecaj na ljude? Psihološki da, jer je jako teško. Znate, ako probate, ja znam roditelje koji su deci odlučili da nikad ne pokažu čokoladu. I oni ne pate za njom. Sad, kad je prvi put probaj da im kažete da ne date, bit će mnogo teže. I mislim da dolazimo do one tačke gdje trebamo jedan društveni konsenzus da napravimo. Zašto nam služe tehnologije? Da naučimo da vozimo, jer automobil je opasan u rukama čovjeka koji ne zna da ga vozi, ali je vrlo koristan ako znamo. Prvo treba postaviti pitanje da li deci treba mobilni telefon, da to bude neka norma, da se to zaista na globalnom nivou odgovori. Neke države sada su počele, mislim da je Francuska jedna od njih, zabranila u školama telefone. Roditelji bi kod nas reakcija nećete vi određivati. Mi znamo što je dobro za naše dete. Društvo mora odgovoriti, struka mora odgovoriti. Znate, mi možda želimo najbolje, ali ne znamo bolje od koleginice koja s tim bavi. Razvojem dece, ja se spremam da slušam struku. Mi smo pokazali više puta da smo skeptični prema struci, imamo neke teorije zavere, da je to struka se urotila protiv opšteg dobra. Ja bi to sve da stavimo na stranu. Mislim da bi ipak razum prevladalo, da bi stali u neku stabilnu tačku i preživjeli, jer opet ponavljam, ne tako davno, nažalost, prostori Balkana imali su ogromne turbulencije, ostajali smo bez nečega što verujemo da je esencijalno električna energija najčešće, pa su ljudi, ja sam, spletom okolnosti, to svoje detinjstvo provodio u Bosni, tamo su ljudi naučili da sade oko zgrada u urbanim zonama, ako je bilo potrebno u tim težim vremenima, tako da nevjerovatno je na šta se čovjek može navići, ta elastičnost uma, kreativnost koju smo potisnuli, jesmo malo konformisti. Znate, volimo da uživamo u svim blagodetima 21. veka, onda kamo ja ne bi mogao nikada. Nije to baš tako. Sad, postavlja se pitanje, u posljednje vreme nestaje struja. Sad, da li ima veže i sa veštačkom inteligencijom ili nema. Misliš ono masovni nestanak struje po Evropi? Desilo se u Španiji, desilo se sad u Kanu, desilo se u Britaniji. I vlade tih zemalja, ili sad šire, su preporučile da u kući građani imaju neku količinu keša za nekoliko dana. A prethodno, evo, svedoci smo i ovdje i u celom svetu, ide se samo na to da imamo kartice, na ukidanje keša. Jesmo li baš toliko žilavi? Sad to je možda pitanje za vas, ali ajde da čujemo. Znaš, matematičari imaju tu jedan način razmišljanja poseban. Pa ne znam, sad da li smo žilavi ili nismo, ali nekako smo sve od danas intonirali u nekom maltene apokaliptičnom duhu, šta ćemo, kako ćemo i to. Ali ja bih se vratio na Teslu, ono kog sam pomenuo, te njegove intervjue na početku. Dakle, on je tu ideju povezivanja shvatio kao izgradnju jednog, da cela zemlja postane jedan mozak. Pazite, znači koliko je to jedna pozitivna, koliko je jedna napredna ideja koju on zagovarao svojim dobrotom. Možda je utopista, ali pazite, mi svi živimo u njegovoj utopiji. Ajte, rekli smo, nema struje, šta ćemo, a to je Teslina utopija bila 1880-ih, 90-ih godina. Ali utopija povezana. Ali je pretvorena u realnost. Ali nismo jedan mozak. To je ogromna razlika. Ti navijaš za ovu veštačku inteligenciju koja će biti jedan mozak. Mene samo zanima, evo, pitaću prvo Nevenu, pa onda i vas dvojicu. Da li u stvari možemo deo problema da rešimo tako što bi
decu od školskih dana učili naravno svim dobrobitima interneta kojih ima naravno bezbroj, ali da ih učimo da ne zavise toliko od njega, da nekako naprave predah, da im damo neke alate kojim bi mogli da sačuvaju sebe u celoj toj priči. Da, pa edukacija je jako važna. Ne bi bilo loše da se i u školi o tome govori, ali o tome mora da se govori u porodici. Ja opet se vraćam na roditelje. Znači, nekako i roditelje treba edukovati da do 2. godine, dok dete ne progovori, nikakvi ekrani ne dolaze u obzir. To je stav struke. Ja svoj lični stav bi produžili na 3. godinu. Znači, do 3. godine nikakvi ekrani. Tu uključujem i televizor. Nakon toga društvene mreže, pa znate šta, kad dete treba da dobije telefon. Kažu, eto, kao neće se uklopiti, ne znam, u vršnjačku grupu, svi ostali imaju, on nema i tako dalje. Pa eto, nekako da animira on svoje vršnjake da se više druže, da se ne dopisuju. Tako da roditelji moraju da edukuju svoju decu, ali kako, znači, nekako zadatak države, društva da edukuje roditelje. Ali idemo i ka ovim pozitivnim elementima. Da vidimo da li je budućnost... Ovo jesu pozitivni elementi. Budućnost je u kontroli. Znate šta, internet ima i pozitivne. Sad, otprilike ispalo je da svi kritikujemo internet. Oni se ne bi mogli da... Nisam sigurna da bi preživjeli bez njega, ali okej. Znate šta, deca razvijaju kreativnost na tom internetu kroz korišćenje, ne znam, TikToka, YouTubea, oni postuju, ne znam, različite sadržaje. Nekako postaju kreativni, onda udružuju se u zajednice koje su im podrška, ne znam, Reddit, onda onaj Discord i tako dalje. Sve to ima svoje vrline i mane, a nekako na nama je, odnosno na roditeljima, da izaberu ono što je najbolje za dete. Aleksandre? Ja se potpuno slažem i ponavljam. Znači, ja sam i pomnio digitalnu pismenu u smislu edukacije. Internet treba shvatiti kao jedan alat. Mislim, trebamo da napravimo procenu kada je neko dovoljno, da kažem, taj razvoj ljudski, kada deca mogu da postanu svesna šta je to internet. Postoje razne istraživanja kada deci treba nešto servirati. Ja sam nedavno čitao jednu isto iz psihologije, čisto sam odmarao od svoje tehnologije, čitao sam jedan članak gdje postoji naučni rad koji tvrdi da, recimo, edukacija u oblasti religije, da dete do 10-11 godina ne može apstrahovati te termine. I kao to je pravi trenutak kada mu to treba predstaviti. I onda, recimo, u matematici vi imate te izazove za mišljanje višedimenzionalnih prostora koji, recimo, imate decu koji imaju problem sa 2D geometrijom na papiru, imate baratanje matematičkim operacijama koje zahtijevaju višedimenzionalnost. Kada smo spremni možda na fakultetu, postoji trenutak kada dete treba dobije telefon, kada će znati da ga okrene u svoj korist i trebate shvatiti, internet nudi benefite. I vraćam se na ovu tezu, svaki alat može biti oružje, svako dobro može biti šteta ako ga nestručno vozimo. Zaista je važno da u ovakvom prostoru i ovakvim emisijama o tome razgovaram, čak vrlo interdisciplinarno različiti pogledi, da tražimo tu neku vrstu konsenzusa, a onda ono što država treba da uradi neku vrstu regulacije, recimo ta odluka, da li treba osnovnoj školi telefon. Imate i drugi problem. Oni stalno drže telefon ispred. Oni sad više ne šapuću pa kao kritikujete zadnju klupu što pričaju. Ne, oni tipkaju ispod i kažu da već ne mogu da zadrže ni 20 minuta, čas bi malo te ne trebalo smanjiti. To je neki krajnji domet prosječnog osnovnoškolca u smislu fokusa na materiju. A možda ni učitelji nisu bili dovoljni, ja bi to nazvao narodski namazani, pošto oni vole ekrane, ajmo da učimo matematiku, prirodu i društvo kroz ekrane na stolu. Ja znam, pa mjesto papira i olovke, a ako to vole i time će biti srećni da uče, ajmo im napraviti kvizove, ajmo im napraviti takmičenja, ajmo tu njihovu želju za takmičenjem, umjesto pucačine igrice, da to bude... To je uvek profesor, za kraj. Ajmo jedno pozitivno, da ne kažemo sad neće znati tablicu množenja nikad više bez kompjutera. Pozitivno. Pa evo, pre početka emisije smo baš razgovarali i pomenuo sam jednog čuvenog matematičara Henria Poincaré, jednog od najvećih matematičara u posljednje 2 veka, koji je javno za sebe govorio da nikada nije uspeo da sabere 2 broja bez greške.
Sad, znači, trebalo, šta je poenta toga? Pa, bez obzira na to što nije bio u stanju da obavlja osnovne računarske radnje, on je uspeo da izgradi jedan veoma apstraktan, kreativan, novi svet matematičkih ideja koji je razvijao. Mislim da u tom smislu i ovo. Dakle, kao što je Saša rekao, to je alat koji treba da naučimo da koristimo u smislu dobrog, a ne da ga zloupotrebljavamo ili da dođemo u situaciju da nas zloupotrebljavaju. Ako to uspemo, ja mislim da je onda ova Teslina ideja o svetskom mozgu nije ni daleko od nas. Dakle, zaključili smo. Internet je alat, samo ponekad zaboravimo da treba da ga držimo u šaci umjesto da ga nosimo u glavi. Možda je odgovor negde zapravo između. Ne da mi pobegnemo od mreže, već da ne budemo uhvaćeni u nju. Hvala vam što ste bili naši gosti danas. Hvala vam. Hvala.